Sini di Afrika mampu milik insya-Allah, dan tuan-puan sekalian mampu untuk menyertai bersama amal kurban Yayasan Amal Malaysia. Dan istimewanya kami sendiri yang menjadi wakil anda semua akan sembelih unta-unta ni menjadi wakil bagi anda semua. Sebab itulah kita di Amal Kurban, tagline kita mudah, murah, meyakinkan. Sebab kami sendiri yang akan laksanakan dan kita tak wakilkan kepada mana-mana pihak. Kepada siapa kita akan bahagi-bahagikan? Ke kawasan-kawasan pendalaman, kawasan masyarakat termiskin, khususnya di pedalaman Afrika ini, tempat saudara seagama kita. Yang keduanya ke madrasah-madrasah, khalwah, sekolah-sekolah tahfiz di kawasan pedalaman ini. Ini semua hasil barakah penyertaan daripada anda semua, insya-Allah membawa senyuman dan kebahagiaan kepada wajah-wajah saudara seagama kita. Tunggu lagi, jom bersama-sama dengan Amal Kurban Yayasan Amal Malaysia, serahkan kepada kami insya-Allah untuk menjadi wakil anda semua. Insya-Allah kita akan laksanakan sebaik yang mungkin. Jangan tunggu lama-lama. Jom. Saya tunaikan kurban, sempurnakan